kung ginawa ikaw ang pinatsi. Padang igri, ang nakasintor, igri nakakam, kapangili, kapangisyon, hangti ako yung dorba, padang Gilawan na kasi ito, magkarpang niya katawag siyang, lima ka amanan, jom ka, ilang ka ak, kaya niya ka amanan ka bangira, iwan magpengkran, ya ka dorba siyang nama kami, kajinglong, hakamede, kajingsinsya siyang kajami, berarti na kapor ang lain tayo, kamakimin barang juga gerbu backwardi, ya kerti sinsya, hapor siyang potao, ya kaba, kibapuan kibril, hakani kerli kajami, kiyaro, ya kajala kajami, bagi dami ni kini ka grassroots governance ani ka jinsin siya kraw nado na po kabala long ka jihikai nakita gibay pak tuno begitu nandor hakabay day bakal komsit siya pagba gila itu yeksen lang kami gila itu yeksen sama lima kaan kabangiwan ra hakani ka amendment jong ka ilaka akaw muslim arja absa pada kita ka dikipenta kibanglale Buon kibahenya, banyak tu berpertai keidri, tang apa kita transform ke paper. Hari pada ni kamduna kahnya, ni kamduna kahla. Hari ni buon nak kam ke begini ternyata, ya kami kerja kami kerja. Hari itu stor apa, kedis konsel, lapin kubur, katar ram demi ngelale. Kita berkur, ngelai kecintu berkerbang. Lima kanya kamenan, jauh kasih sosial, lini cak kebanglawan ba, ngila pengkran, ya kani, dah kebangla peti kena bagi darar kur barang ibadan, apa kecik kini, jauh kasih konsil, ngidang kan bagi itu ini, kita kena ngila penong ini, bagaimana berista lagi, kenang ngila pengkran susu, ya kani darar kur, bahkan lo kejingan, nak kita kejingan kerpang jadi jadi begini, ngidang seseorang. Bahkan ni dikasih ngidan yang katakan jinglong kerbang bablem ai hapo kinendren kecami kibangila bagi di kekamran jeni bang pendek pensa hadu mentar bahkan nang kejimutai nak kata kini bekerja kini kita akan dikikam pai ba abin nilai hakini kindus dan mengisong hangte for this council kumalakan mana hakini kindus dan kebangale buon kikam pemangako MDC Joking lale untuk kesenang kita bang lale nak kita kami bekerja kami. Baik kami, ini bersuka penom. Nomor bakal mulai dari kami aja nak kuat manusia ya. Kita kadau ketem jena berlengkung MDC kan kot minta alhuwe terik hakim balawan kejinjit kebetumai. Next time ba hakar pusat terik nandang long MDC Jompi yang menandang terik kamar susu nabanta kami ke konstitusi gini kejungan. Nanu buktiin papa lagi kikam hakini kendus dan mengerakterai ngalani pun kikam leidan benta begini dai kami bekerja kendriu kaya mengkuah mentah kalau mentah ketika dia ada tinggi nok sok senang jom kamulai konstitusi kamtam jom kamulai putmuni bapin ay kebut kebukota tempi bagan nangla antrai bagan lamu sipai jom kania kami kemaninya dai kecakni kecakni bagan antrai kama nak mentah kesenang mulai kecakni tetapi kintian makanya kesenaban betul bang bangin buramnya kebenar ngintrai kebentar dapat nisyan nyeksa hakadur hama benar polisi pun polisi tamu